Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datukundwa n'Imana aho uri hose Imana ikumera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye tugiye kugaruka ku mirwano ikomeje kugenda igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba muri Minembwe, Rubero ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bongeye kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya zahitanye bamwe mu basirikare bakomeye b'umutwe wa M23 nk'uko tugenda tubitangarizwa namwe mu badukurikirana hafi gatanu ku kandi bari muri ibyo bice baduhaye update batubwira ko imirwano yongeye gufata indi ntera ndetse abasirikare benshi b'umutwe wa M23 baguye mu bitero bikomeye byongeye kugabwa mu bice bitandukanye bya Kavumu ndetse urupfu rw'amwe mu basirikare bakomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 rwagiye rumenyekana ko byagiye byitwara ku rugamba. Ibyo byose tukaba tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye twifashishije mugenzi wacu ku murongo wa telefone yamaze no kuhagera. Ndagira ngo dutangirane turi ku igenekerezo ry'itariki ya 14 rero z'ukwezi kwa gatatu 2026 turi mu masaha y'igicamunsi tugiye kugaruka kuri update zigiye zitandukanye n'undi zigaruka ku mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Icyo ngusaba rero nyaboneka cya mbere ni like, share, comment ni iby'agaciro gakomeye ubundi tukajya uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho nyagasani akumira umugisha. Bwana munyamakuru aka kanya byifashe bite mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko duhere Goma aho FARDC ishaka kwigarurira ibice by'ingenzi. Ibi byo twavuga ko Goma hagiye kubisibanura rikomeye ry'imirwano ndetse imirwano itazigera ihagarara. Ibi urabibona gute? Yego bwana munyamakuru, amakuru yo ni menshi, update ni nyinshi kuko imirwano yongeye kubura ku mpande zombi mu bice bigiye bitandukanye. Kuko bwana munyamakuru nk'uko bivuze, reka dore mu mujyi wa Goma haramukiye imirwano ngira ngo mu makuru yabanje. Bwana munyamakuru, ingabo za FARDC zagabwe ibitero rero mu rukerera, ariko muri kano kanya ingabo za FARDC zikaba zikomeje urugamba rwo gufata ibice bigiye bitandukanye. Ingabo za M23 rero zikomeje gukubitwa inshuro, ndetse ingabo za FARDC muri aka kanya tuvugana zikaba zigeze mu mujyi wa Goma rwagati niho hari kubera imirwano rero yakomeje gupfiramo abasirikare ba M23. Imirambo ni myinshi ndetse n'abasivile bakaba bakomeje kugenda babihurikiramo bwana munyamakuru, kuko ubu ngubu tuvugana harabarurwa inzu zigera mu 8 zamaze gusenywa n'ibisasu by'ingabo za M23. Ariko muri aka kanya ingabo za leta zikaba zikomeje akazi katoroshye mu mujyi wa Goma, ndetse zikaba zifuza kano gace agace kavuze byinshi ku ngabo za M23. Bwana munyamakuru, n'ubundi urabona ko uduce tugiye dutandukanye ndetse n'insisiro zigiye zitandukanye zigaragara cyane cyane hafi y'ikibuga cy'indege hari kugabwa ibitero simusiga, ibitero n'ubundi biri bushyire izi ngabo za M23 mu kaga, kuko ngira ngo murabizi neza ko abayobozi b'ingabo za abenshi batuye mu mujyi wa Goma harimo Joseph Kabila akomeje kugaragaza ko ashyigikiye izi ngabo, ndetse washyiraho na General Sultan Makenga nawe akaba atuye mu mujyi wa Goma, wareba Colonel Nanga nawe niho atuye. Urumva ko rero uyu mujyi ni umujyi ingabo za M23 zamaze gufata nk'aho ari igice kinini. Bishimiye kuba bafata, akaba ari hatuwe rero n'abasirikare bakomeye ku ruhande rwa M23. kugira ngo bwana munyamakuru mabize ko ingabo za M23 zo zamaze kwishyiraho leta yazo kuva zafata ibice bigiye bitandukanye. Rero muri aka kanya bo ubafata rero umujyi wa Goma nk'aho ari igice gikuru cy'uduce bagiye bafata, ariko muri aka kanya akaba ariyo mpamvu ingabo za FARDC zikomeje kurwana umukotirizo kugira ngo zirebe ko zagaruza tuno duce. Kandi bwana munyamakuru birashoboka kuko imirwano ihari muri aka kanya n'ubundi iri gushyira heza ingabo za FARDC bwana munyamakuru. Yego, iri gushyira heza ingabo za FARDC. Hanyuma ishusho iri mu bice bitandukanye aho bivugwa ko muri Minembwe drone ndetse no muri Kavumu airport drone zongeye gutwika ibirindiro bya M23. Twavuga ko M23 yugarijwe bingana gute?
yego bwana munyamakuru, reka tugaruke muri Minembwe. Minembwe ngira ngo murabizi neza ko ari ahantu hahoze hatuye cyane cyane abanyamurenge benshi ndetse n'abahunze bava mu mujyi wa Uvira, niho bahise bajya. Ngira ngo murabizi neza ko ari igice cyagiye kigaragaramo abanyamurenge benshi, ariko ubu ngubu muri aka kanya ingabo za FARDC zongeye kuba zagaragaza ibikorwa byiza cyane cyane ku banyamurenge bakomeje kurokorwa bwana munyamakuru, kuko imirwano yazindutse iba cyane cyane mu duce twa Kavumu ndetse n'imisozi ya Karingi. Ahangaha imirwano agiye hagaragara n'ubundi ingabo za M23 zikomeje gukubitwa inshuro ndetse zikomeje guhungira mu misozi miremire ya Karingi. Ahangaha rero niho ingabo za M23 zikomeje kwerekeza, kuko ibice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda batakaza. Muri aka kanya tuvugana bwana munyamakuru, ingabo za M23 zimaze gufatanwa imodoka z'intambara ndetse n'ibifaru bibiri bimaze gufatwa, ubwo ingabo za M23 zagabwagaho ibitero n'indege za drone cyane cyane mu duce dutuwe n'abaturage, dore ko mu duce twa Karingi cyane cyane hafi y'uno musozi niho hongeye gufatwa izi ngabo za M23 ndetse n'ibifaru bibiri n'imbunda nini ndetse n'intoya. N'aka kanya bwana munyamakuru, indege ziri kwerekeza cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye bya Minembwe. Urumva ko n'ubundi ingabo za M23 zugarijwe mu duce tugiye dutandukanye, cyane cyane noneho muri Minembwe bakaba bakomeje gukubitwa inshuro, kuko ubu ngubu tuvugana niho ndi bwana munyamakuru ku kibuga cy'imirwano, ndimo ndabona ingabo za M23 ziri kuva mu duce tugiye dutandukanye zerekeza kure y'imirwano bwana munyamakuru. kure y'imirwano. Hanyuma imbohe zongeye gufatirwa Minembwe aka kanya zimaze kuba zingahe ku mperuka ari 12. Aka kanya byaba byongeye kugaragara ko FARDC hari abandi yafashe cyangwa se bayiyunzeho? Yego bwana munyamakuru, imbohe zongeye gufatwa cyane cyane nyuma y'uko 12 zari zafashwe mu masaha ya mu gitondo. Muri aka kanya ingabo za FARDC zikaba zimaze gufata imbohe zigera muri 36. Urumva ko ni imbohe nyinshi bwana munyamakuru zikomeje kugenda zifatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri aka kanya rero bwana munyamakuru, ikindi buri umwe wese yakwishimira nuko abanyamurenge benshi bakomeje kurokorwa n'ingabo za FARDC, ndetse hakaba hafunguwe n'imbohe bwana munyamakuru zari zifungiwe muri Minembwe mu nyubako y'umusirikare ku ruhande rwa M23. Hakaba rero hari abaturage benshi batari abanyamurenge bari barafunzwe n'ingabo za M23, ndetse harimo n'abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC bagera muri 68 bamaze kuba barekurwa. Rero bwana munyamakuru, urumva ko ni ibikorwa bikomeje kugenda bigaragaza neza ingabo za FARDC. Ni nyuma y'uko rero n'ubundi bwana munyamakuru imirwano iri guza impande zombi ishyira heza ingabo za FARDC, kuko zikomeje kugaragara mu bikorwa byiza, nari nako bakomeje kugenda bigarura imitima y'abaturage bo muri Minembwe. Ngira ngo murabizi neza ko ingabo za M23 zakomeje kugenda zishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ibitero bigiye bitandukanye byakomeje kwibanda mu baturage. Bakomeje kuvuga ko rero ari ingabo za leta zibigisha inyuma, ariko abaturage baje gusobanukirwa kuri nyuma y'uko muri Mushaki hagiye hagaragara gutwikwa kw'inzu z'abanyamurenge bikozwe n'ingabo za Twirwaneho, kandi ingabo za Twirwaneho zakomeje kugaragara ku ruhande rw'ingabo za M23. Urumva ko rero n'ubundi icyizere baragitakaje, ndetse bakomeje gushyirwa habibwa na munyamakuru, kuko n'ubwo tuvugana imirwano iri kubera mu nkengero za Uvira, n'ubundi ingabo za M23 zifuza kugaruka mu mujyi wa Uvira, n'ubundi ziri gusiga imirambo myinshi mu bice bitandukanye, kuko bari kurwanira mu duce tugiye dutandukanye twa Rusizi bwana munyamakuru. Muri iki kibaya ingabo za M23 zikaba zikomeje kuhatakariza ubuzima bwana munyamakuru.
Yego, hari amakuru twakiriye aturuka ku rugamba mu bice bya Minembwe, aho FARDC yakiriye abasirikare baturutse ku ruhande rw'umutwe wa M23, abenshi bavuga ko ari igikorwa cyiza cyane FARDC yagaragaje cyo gukomeza n'ubundi gutsinda uyu mutwe wa M23. Ibi byo kuki M23 ikomeje kugaragaza imbaraga nke ku rugamba? Icyo kibazo nkunda kukikubaza cyane mu by'ukuri, kubera iki M23 yasubiye inyuma mu bice bigiye bitandukanye, ndetse muri aka kanya FARDC ikaba iri kubyina intsinzi yerekeza mu gutsinda uru rugamba. Twavuga ko ingabo z'umutwe wa M23 imbaraga zamaze kurangira mu buryo bufatika. yego bwana munyamakuru, ngira ngo ingabo za M23 si uko imbaraga zashize ku rugamba, ahubwo muri aka kanya tuvugana ingabo za FARDC zahinduye uburyo bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho byariyongereye. Ngira ngo mu miza ya mbere murabizi neza ko ingabo za FARDC zakomeje kugenda zitsindwa urugamba zita intwaro ndetse n'ibindi, ariko nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu mpuzamahanga baboneye ko ingabo za M23 zikomeje ibikorwa byo kubangamira abaturage, gusahura ndetse n'ibindi, bwana munyamakuru, hashyizwemo imbaraga cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse n'ibihugu mpuzamahanga bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ubufatanye bukomeye ku ngabo za FARDC. Muri aka kanya rero ingabo za FARDC zikaba zikomeje gufashwa, akaba ariyo mpamvu ziri kugenda zitwara neza, kuko bwana munyamakuru iyo urebye ino mirwano cyane cyane mu duce tugiye dutandukanye, n'ubundi ingabo za M23 gutsindwa runo rugamba ntabwo ari uko badafite imirwanire ihambaye, ahubwo ni uko basumbirijwe bwana munyamakuru. Ngira ngo murabizi neza ko mutakwirengagiza urugamba ruri kugenda rugaragazwa n'indege zigiye zitandukanye zo ku ruhande rwa FARDC, ndetse zifite ikoranabuhanga rihambaye ku buryo ziri kurasa aho zatumwe. Ibi rero n'ubundi bwana munyamakuru ni nabyo biri gutuma zino ngabo za M23 zitsindwa runo rugamba byoroshye. Yego, ariho abantu benshi bavuga bati bishobora kuzarangira izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bazisubije iwabo aho zaturutse mu birunga, nk'uko amakuru adushikaho agenda bivuga, dore ko benshi bavuga bati M23 rega ntabwo ari iyo ku butaka bwa Congo, ahubwo igomba gusubira aho yagiye ituruka. Ibyo rero benshi niho bagaruka bavuga bati byanga bikunze kuba hagaragara iyi mirwano, ndetse no kuba ingabo za FARDC zikomeje kwigarura bimwe mu bice by'ingenzi ndetse mu misozi ikikije umujyi wa Goma, umutwe wa M23 ukaba ukomeje gukubita bikomeye. Izi nyeshyamba zagiye zigaragara ko zakubiswe bikomeye cyane, ndetse zo zigatangaza ko zikubita ingabo za leta, benshi bagasanga ari ikinyoma cyambaye ubusa. Rero bemeza ko M23 igomba gusubira inyuma n'ubundi mu bikomeza kugenda binasubiza inyuma witwa General Sultan Makenga ndetse n'abambari be. Ibyo rero benshi niho bagaruka bavuga bati iyi mirwano ikomeje kubura ku butaka bwa Congo, reka dutegereze turebe ikizavamo, cyane ko abenshi bavuga bati iyi mirwano ishobora kuzasiga umugani, dore ko abenshi bari bazi ko hagomba kuba agahenge, ariko ku gahenge gakomeza kwirengagizwa ahubwo hakagabwa ibitero. Reka rero ngushimire cyane bwana munyamakuru, tuze kongera gusubira mu zindi updates zaba zigezweho mu minota iri imbere. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru.